Kata projek ka total estimate ka poi haduh drill spa lai Nohprah klur. Bah Disparsing Rani nongwad jingtip bashemphang yek jingtrei jingktah jong sorkar Meghalaya yek kam pynroi katkum ka jingmang pisa ka sorkar India lyngba ka hok banyo jingtip right to information iathuh akilat pathai khubor ha ka khat saw tarik Nohprah ba ulawat jingtip na ka sorkar jylla shaphang ka jingkyntiew ka Shillong ka smart city ba ka sorkar India ka mang ban pynlut henriu spa lai Nohprah klur tyngka haduh ban dep. Ban Menteri kami kini ke projek Smart City ke Sorkar India kala ai ke Sorkar Meghalaya spa sapusan klur tingka. Nakaliang ke Sorkar Jylla kala kam bakala Menteri kami kini ke projek Smart City la lifeway person ki jingtrei. Jadi begini ke Smart City, kini ke RTI ngelapan apa ke Ministry of Housing, Urban Affairs Government of India, naduka lai kotarik benai kendai arja puar. Dikira ke RTI ke bangapan kedi helor bangawat insyai helor ka isa ke papa sport state ke Meghalaya kan no lapha. Kebaar kelong ki project ke baka submit ke Meghalaya sa Government of India. Bat kebalai baka 0% la ai ke pisa bat ke basau bat ke dika persentia ke peding state baka sentral. Di habis ini ke RTI bangayo na po ka Government of India ka Arhuitik Oktober al-Jafuat. Kani ka syutu lamsom ba kani ka namata Smart City po India la syu sanction kumbasau Nohprah hajar klur namata sansnem. Takamut chispa klur sisnem ka weka city. Di habis ini ka persentia pada negal jingtip ba kani 50-50. Kamut kalong ba 50 ketika central sponsor scheme, but 50 ketika state sponsor scheme, kaba hab tip dari state.